Бэкшонда баргыжны эмге байынгол нютыкты зуң далыңгарын хорукшыде хорықы шыны хоргуле уды есіле. Инді борятхылне бакшы Заректар Аднаев амжылтытай худылна. Тэр бурятхылых жохин туло нэнтрно түүхдэ хаваад же вот манай бурят ард зомди хылымна нэнтрүн дээр байхтай гэж ургаж бан Улаанбаатар хатаа ойлгуулах ятыг санал би нэртэй шод шин ижи аватя хоолдогтой згаалгтой гэж тэгээд мөнөши залуу башхан хүмүүднэш ойлгуулгүй хөшин хүмүүдээ имэх хөдөө их анирхалтай нэг шинэ онтхон имийг хөөрж болж бага бахнаар онтхнууд юм хэй ихлээд арадай аман захиул хоо ихлээд одоо онихын гөхөд үнэгэр хэй юм хэй тавар яа ихлээд өтөр бурят хүмүүгээ ханя татар бүхий бол именно би юунд бурят би ойлгох юм төрөх хэрэгтэй гэж юунд бурят хэрэгтэй болов байна гэж ойлгох хэрэгтэй гэж санагдав. Баянгойго ухибудие бурят кылындан хоргажа яхан суйн элгуулж өгөжэ ихэгэд оёя дургыжа ямнабде Байынголе хоргулин шыны байышынды эмге балың улысы химжене элдip химже яболгынут унгургыгдына. Зугор холин баргыжны эмгха бакшын хендре амыршылгынут муно йырыбы. Бухы бурят улысын бакшынырта ихы байыр көргініпде. Үні хәң үдірірі бакшыныры үдірі болтында мане ғырғулин зықығы үлірінгі ажалдың амжалта ихы бірхі үхібушы благодарных родителей гышхылхы ханатева өне хендер бакшин хендерді бұл толан амаршалжа болтында байыр-байыры хүргініпті. Унын зүрхін хо байынгылы ғазырға екі мөнді хүргіжі танда байыры хүргіжі отын ате одан жарғалты бәхетіне үлірінгі хубуд басқытіне ашызленіртіне тана екі байырлы ұжы бәхетіне унын зүрхін хо танда күсініпді. Үндікті бакшынар бакшын ажыл екі орымшытты хәң ажыл күш хәнлер би танда бакшын ажыл күш бахан бакшынарта ажылдытны амжылты бүлік таланты орымшытты бәхин плотны гәл күш бахан ажылтны хадыдо дейрі сигнігдіжі ябықын болтығой күш хәнлер. Туяна Шултунова, Бурят ТВ, баргыжны эмгха.